merah. Dan iya ane nangis. balonku tinggal. Alah ya foto laku alarm. Kaya ngene iki. Jaya Halif. Nanti kalau orang tahu. Udah. Tak. Kan datangan kita Bu wau. Kalau beda ini kok nak ada nyator Mamalis. supaya Kan huruf E kan separuh miring Bu E. Pencet tawon A. Cukup rapat huruf U. Is perempat buka. Mau bilang itu O. Jadi A ini pencet tawon los A. Cukup rapat U. Uangnya lewat celah-celah ini jadi U. U. O. I. E. Jadi posisi I, B, E hampir sama. Kalau I seperempat, E separuh buka. U hampir sama. U rapat. O. itu kan jadi ini ngerti keterangan. Bapak ring di le. Rareti. Lah pamit ring di. Gak duit. Orang tahun. Ora balik. Tapi kabare le. Katut. Karo sapa bapake? Doang di le. Dagang. Suaranya kurang gede. Tadi ya aku enggak tahu rame. Dagang. Ayo. Ponakan. Ponakan. Emang ya Allah. Apa sih Mang? Ya? Apa? Ayo. Ya Allah Gusti. Udah ngapa, Lin? Udah dilontok. Ora tuku. Lah ora tuku ngapa le masalahe? Ini boten nyenggol, dadi rapet ngaten mawon. Dadi iki nek mau sepul nyembun padha mawon lho. Boten beda lah niki ayam kluruk tutup pelan-pelan buka ayam kluruk. Ayam kluruk. Lah nang ngendok tan siji mawon ngendok. Tapi kan kurang macem ngono iki, mboten iso ditakoni. Dinane kan ditakoni ya lho apa. Ya duit. Itu apa, Le? Bakso. Jadi piro? Liyane Pak E apa, Le? Pak D. Liyane Pak D. Terus jangan itu huruf M, RGIP. Jadi nak huruf M, jamur konsonannya M mamak mboten iso. Tapi nak gawe Pomi Megawati. M urip saged. Kaya R ono Karno mboten iso, tapi nak gawe ngomong Juari. Roti. Kare masuk dur. Tapi nak sing angel rodok ibu kan itu sing kok I, B, U, Ibu E. Karena bapak kan gampang burungnya terbang. Bapak